Chung in Chungs television janubam goita tonirway asai gan bu jang sui nak thung ga nai Monday tong Daily newspaper The People's Chronicle song kabisu mecham megoi na campaign daw nai Union Home Minister Amit Sarwe dolanai India khani Myanmar Lungnam State Samitu Mizoram Nagaland khani Manipur tuang demographic data map supatna border fencing su kangtuna sagantai Security Village Volunteer Force ta nimna Suloikan may lamko dolanay civil society azu khani Mera Paibi azu goirui protest tanna tatkay kantay Infal Kurui Guwahati Fao flight fare hai denka lisingkat considerations lawo tuna kangai pa kanba loop rui PIL High Court ko file sukantay Jiribam ko pui kathum khani nasanna kathum suloikan may lamko NCW rui letter palokan may lamko Kuki Women's Organization for Human Rights rui NCW tuang thiakai bias way tuna nunimak may indaw patkantay India State of Forest Report ISFR 2023 rui Manipur tuang ngau goi ko kaibam may hai concern sukang naithe tuna sakantay Lies from Rajesh rui gongni may HSLC tuang question kasemna insamna nun ko question paper leak tisu khang supui jang rui desam rui nimna police ko insinna lokantay Delhi kongnai mai jantar mantar ko Manipur tuang civil society ko goi rui peace and coexistence tuang slogan kauna protest tat kai kantay mai goina sports samlamni thaisam loko National Junior and Senior Sarit Sarak Federation Cup 2024 ko Manipur rui overall champion oi kantay JAKFC khatni YWC rui second youth league tuang champion sukantay Atlantico Madrid rui Barcelona ta 2-1 ko ngamlo puitang Atlantico Madrid rui La Liga tuang leader sukantay 29 tang mai senior women football semi-final ko Manipur rui 3 channa West Bengal ta ngamlo kantay da mai Grace rui rai mai goal suna 52 minutes ko gotlo kanay Kamay suna asay janting ngay lamni thaisam lako asay jam chang may 23 degree to 6 degree Celsius kalan ko na Gaiphunlung kani simang ko timpu intan punay asay kan suna to kabisu misam kare ngalaute zanubam goita tongkutay